aitortzea. Punto número 7, reconocimiento de ocasiones. Gai hau, ekonomia eta ogasun informazio batzordean eman zen, eta ona ekartzen da onartzeko. De este tema se dio cuenta en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se traerá al Pleno para su aprobación. Esan bezala 2012ko gastu baten errekonozimendua da, eta 2.252,72 eurotako zenbatekoa da, 2012ko gastu bat da, eta beraz 2013an ordainduko dugunez, hona plenora jarri barri. Ez nahi beharra, zerbait komentatzeko, Teresa? Leire? Bozkatuko dugu. 7. puntuaren aldeko bozka. Por lo tanto, este asunto queda aprobado por unanimidad. Beraz, gaia, aho batez.